him in, and again he goes defensive when he doesn't need to. It puts him out of shape then for the exit then, as we saw earlier on. Has he got enough traction to keep the McLaren behind him? He's really left himself to be a sitting target now. He'll have to go defensive down the inside, he'll have to go tighter than that. Oh, and they nearly touched. Can Raikkonen sweep in? Yes, he can. Brilliant. What a brilliant move! Side by side down the straight. Grand Prix racing at its absolute finest. Kimi Raikkonen sweeps through to take the lead of the Japanese Grand Prix. He started from 17th place. Let's enjoy this again. There, and he moves to the right to force him to the left-hand side, but there's so much more grip there, and then it's Fisichella facing the tighter line into the corner. But again, he got it all wrong at the top. Now, this is where he's got to really try him. Go try the old This is where it's got to work. Right here, he's got to not lose any ground that stays there. Now push it, push it. He's close. One to go. Physically, you've got to stop in front. Around the outside. Wow! On the throttle and the brake. Kimi Raikkonen from the 20th position on the grid, absolute dead last. He is now leading the Japanese Grand Prix. Back in 1983 at the Long Beach United States Grand Prix, John Watson came from 23rd on the grid to win. That's the farthest back anyone has ever come from. Fisichella moves over on him, but Kimi Raikkonen, when it comes to the battle of the braveries, there is no doubt about it that Fisichella pitää tehdä kaikkia. Koko ajan yrittää peittää sisältä. Uskomattomia. Nyt on Kimi kohtis. Nyt on lähellä Räikkönen ja nyt antaa mennä Kimi siitä sinne suoralle niin kovaa kuvaa sitä McLarenista irtoa. Suoraan päässä odottaa mahdollisuus ottaa tämän kilpailun voitto, kun lähdetään viimeiselle kierrokselle. Räikkönen aivan rengasta vasten Fisichella kanssa. Ja tulee ohi. Kimi tulee ohi ja nousee kilpailun kärkeen. Fisichella jää kakkoseksi. Räikkönen nousee kisan kärkeen, kun lähdetään viimeiselle kierrokselle. Tätä makeampaa paikkaa ei olisi voinut tulla tuota ohitusta tehdä tässä kilpailussa, ja siinä se tulee Jykkä uudestaan. Tämä on aika makea. Kyllä tää aika mukavaa tässä on katsella tätä näin. Kyllä Kimillä on mieletön tsemppi päällä ja hieno ohitus, hienoa taistelua ollut kyllä koko kisa-ajan ja kaikki on niin kuin McLarenilla toiminut todella hyvin. Että auto... スリップ入ったストレート行く。さあラストラップ勝負だ。ファイナルラップでもこの人行く。激しいバトルのままラストラップ周回を迎える。さあライコネンとサイドホイール前に出た。逆転。ファイナルラップで逆転。君ライコネン。すげえ。なんというこの勝利への執念でしょうか。でもね、フィジケラも頑張ったんだけれどもね、すごい頑張ったんだけれど。すごい。こんなシナリオは誰も想像できなかったような。全く想像できない。歴史に残る2000。Tlaku Kimiho Räikkönena, jak to bude v šikaně? Fisichella stále první. Cílová rovinka a nájezd do posledního kola velké ceny Japonska. Fisichella Räikkönen. Jedna z posledních možností, aby se Räikkönen dostal před Fisichellu. A ten manévr je úspěšný. Neuvěřitelný výkon Kimiho Räikkönena. To, co dokázal stáhnout v posledních 10 kolech, to je neskutečné. Prakticky jedna z posledních možností k předjetí. A Kimi Räikkönen šel nesmírně tvrdě do toho souboje. Fisichella volil vnitřní stopu a Räikkönen šel velmi ostře z vnějšku do první zatáčky a dostal se před Fisichellu. Zum vorletzten Mal die Schikane. Vorletzte Chance hier für Räikkönen. Jetzt in dem Moment hätte Fisichella kurz vom Gas gehen müssen. Dann hätte Räikkönen reagieren müssen, auch vom Gas gehen, und jetzt wird es knapp. Jetzt überholt ihn mit Sicherheit außen. Einmal darf Giancarlo Fisichella nur die Fahrtrichtung verändern. Er hat es geschafft. Super Manöver von Kimi Räikkönen. Der dominierende Mann der letzten Monate, der wegen mangelhafter Technik nicht Weltmeister werden konnte.
holt sich wahrscheinlich hier dann wenigstens ein Trostpflästerchen, den Sieg von Japan. Ja gut, also Kimi Räikkönen fährt 1,2, 1,5 Sekunden pro Runde. Oh là là, il freine encore complètement à l'intérieur. C'est étrange. Allez, mets le boost. Là, bloque-le là. Voilà, là ça va être un peu dur. Il va falloir bien qu'il reste à droite. Et il joue avec le feu, Fisichella quand même depuis 2-3 tours maintenant. Avec la glace, comme vous voulez. Ouais. Allez, il a mis le bouton. La glace, là, elle a fondu. Là. Oh là là, le coup de roue. Est-ce qu'il va passer à l'extérieur? Il va passer. Oui. Oh là là, Incroyable. Incroyable Räikkönen qui a réussi à se débarrasser de Fisichella. C'est incroyable dans le dernier tour, mais j'hallucine, c'est pas possible. Il était parti sur l'avant-dernière ligne de cette grille de départ. Incroyable Räikkönen qui réalise un Grand Prix magnifique, regardez. Dernier tour. Le coup de roue, il a résisté jusqu'au bout. Et Fisichella s'est incliné. Il n'a pas résisté jusqu'au bout. Non, il n'a pas résisté. On résiste, on se fait pas douiller. Räikkönen a résisté au coup de roue. Ah oui, magnifique. El coche es más rápido, atención a la chicane que se pone muy cerca enseñándole el morro. Va a intentar por dentro. Ahí no va a ser posible. Cuidado ahora en la recta. Porque quedan 2 vueltas para el final. 2 vueltas y lo va a intentar Kimi. Pegado, le va a pegar el hachazo, se emparejan los dos. Atención que los dos están emparejados, le pasa a Kimi Räikkönen. Es una pasada. Pasada impresionante de Kimi. Una pasada de libro a final de recta. Qué pasada. Pasada impresionante. Los dos rueda a rueda. Peligrosísima la maniobra. Impresionante. También Kimi Räikkönen. Hemos visto aquí quién es el campeón y quién es el subcampeón. Esos paralelos a mí me han recordado otras épocas. Cerquísima, cerquísima. ¿Verdad, Pedro? Ahí en esa zona ha habido otros pilotos que se han hecho ese tipo de adelantamientos y que se han jugado mundiales. Bent tudja tartani, és az megvan. Most meg lesz. Na. Középen ott van Fisichella, mindenhol megpróbálja Räikkönen kerék a keréken, vajon megvan-e neki, és körbeautózza! És megcsinálja! Azt a mindenit! Hány éve nem volt ilyen? Hogy az első hely az utolsó körben dől el. Azt a mindenit! És ott... Hát ezt nem hiszem el. Azt a mindenit! Mit csinált ebben az évben? На 8, на 7 и 9. Пробует атаковать вот здесь на торможении перед шиканой. Чуть лучше пройти траектории Кими Räikkönen, а после выхода длинная прямая. И чем ближе он окажется позади, конечно, здесь есть аэродинамическая пертурбация, так называемый феномен грязного воздуха, о котором мы говорим. То, чего лишена, например, серия 1. И посмотрите, бок о бок Джанкарло Фисичелло и Кими Räikkönen. И Кими проходит Джанкарло Фисичелло по внешней траектории. Пилоты уходили на последний круг, на последние 6 километров. И в этот самый момент Кими Räikkönen, стартовавший с 17-го места, вышел в лидеры Гран-при. Смотрим глазами финского пилота, как это происходило. Вот он приближается к Джанкарло Фисичелло. Болиды поравнялись и закрывает апекс Кими Räikkönen. Физика ничего не остается, кроме как... Prema šikani sa unutarnje strane Fisichella sasvim je blizu Kimi Räikkönen i sada ima dobru poziciju na izlasku u ciljnu ravninu. Sada ima jaku poziciju Kimi Räikkönen i da vidimo Fisico blokira Kimi ili Fisichella, Kimi ili Fisichella. Fisichella je morao propustiti, Kimi Räikkönen ide na prvo mjesto. Krug prije kraja Kimi Räikkönen preuzima vodstvo. Fenomenalan dvoboj Fisichelle i Kimija, ali ovo je senzacionalna sada serija za... Fantastičan potez Kimija Räikkönena. Fenomenalno. Još jednom, ovdje je strašno teško držati bolid u ovoj situaciji i uspio je proći Kimi Räikkönen ispred Fisichelle. Bravo, maestro! Sada se potvrdilo, bilo je puno rasprave oko one izjave. Trecho de aceleração plena, e aí de novo, uma freadinha um pouco antes do Fisichella, vem para a chicane, vem o Räikkönen, ataca o Räikkönen, se defende o Fisichella. Na verdade, Kleber, se o Kimi passar, eles empatam no Construtores, porque ele ganha 2 pontos e... Lá vai, ó, lá vai. Vai e foi! Vai e foi! A McLaren ganha 2 e a Renault perde 2. Sensacional a ultrapassagem de Kimi Räikkönen!
decisivo, espetacular o Kimi Raikkonen. Foi pra cima de uma maneira brilhante, ó, no fim, reta dos boxes, foi embora, freou o Fisichella, botou pra fora, botou pro lado e fez a ultrapassagem. Aí a ultrapassagem do piloto que confia nele, que confia no braço e que tem arrojo, né?